UMLA jangka morang kenang ubah Hivingson Karperan. Hak arep nyotrik mata ubnai, ulali banyak kendu ya ka director jangka neya tani ka hostel Ayush kawasan hapak mau diang. Kani ka jeng ya kendu jong UMLA ya kani ka director kalau halaman wa jeng tip alo ke live kandai tili ki kam ki balai ya ka tai ka hospital ya ka balai thur umdi ka soka pedang hak por bu ya kendu aka khasan tarik ujambang mata usnem. Nak liang ubah Karperan ulah kentu ya ka director dum thung chua ki samla ka kani ka than kam tam e ki bulan jeng tibet bat ki batip ha ya kani ka kam. Haga juga po lakan turu mana kalian kan ya la dadon ki kenbat ki balong masna dawai nak kan jela de ben simswan naki khana ba ki pai ba ken sumar ki khla ki tab aba ki tip ba ki kenbat ki balak ban ai la ni ban chalan che kan ki hospital Kapten trik Julai asal Julai ini kalat ibn kentu ya ke direktor jongga Nia North East Institute of Ayurveda and Homeopathy Dr. Nita Mahiska hari ini juga ya ke Dr. Nita kalong ba ngelayo banya kan itu kini kimat keron kam jintai ba kini ka hospital menongkong lapkan mau ka ba jing ya kendu jungi haka kesan trik jung mi acar fly ya u sarvananda sonawal balong union minister by charge kini ka Ministry of Ayush particularly ministry ba itu kasi bang kendu ya u kesan trik jung mi acar fly Hakmat yang direktor adalah penkemau yang bagadon kemba oleh perhatian ki construction staff kementerian ko niya. Bat hak tu kasi ngalayo ban kenumat kepat ban ai dukular rai kini ki construction staff. Hak ta kapori u minister pedumram ula ong kepat direktor ba yakini te long permanent no hak ta ka fis manar. Tengayo tu kasi ban penkemau ke direktor bagalong ban nakini slide prangut kema sangut kayo ta ka pos belum dikular. Ini permanen. Pada kita petang saat lek sangut kau nang ne, nang wik pos kepat. Tahu saat bahaba ka direktor ka ne ka bedai. Pada kau ipat bangayo bania kan direktor kalong ba kacing dei pada kita cuman dengan hostel bagi tu ba itu mata kan hostel ke baik yerti kedon ba aspangut yang capang ini pada kayo sibun kacing yarap akan lama kenik hostel. But la keliru ya ka kam tung jam pat kong bang kam tung jam ke ya bet kat kum ka kendon jong ka on dia basis but nanti ki pos ke berit ke heru ka kam tung jam ka dependent proses dalam ka ke ba sudah interview but kong ba kan ki interview ka rektor kong ba screen ba pat mejo ya ka dulu ka kam ka kat kum ka merit kita ke ba sat ba ke ba direktor kala assure ba kan pek bakan jet bej jadi kam tum jam bangla uru direktor bakat bala hi te ban accommodate bej ini ki touch cakat remuluk mungkin ki beliau jungi nampak kastil jong kam tam kini ki beliau nak ini ka tan jungi barang sodong jungi ka hostel ni empat kami pat ke ba ayo ban kemal direktor kelong ba oi kam baladan nung kalat banirap di jungi akaban ikindung ni kimar ke balak banyo nak state ni raw materials dari ban le be nak ni state ni dia kata tu kena keluar banyak kenta bat kami pat ke bang yo ban kemal kolong ba kat balak hi nama bak state ni kipun kini ki tempat ke bang damai kot pada ni ke medicinal herbs kini kelong ba kebadan kendai ka di jungi bat iba mental abun pakini ki hendak long damai kela langca nama kecil lu bagi thang khal kitab ko terang pai kani ru direktor kalau ong bala da yo caka laksor kami knya bat langno no kala bat ka ong ban pembun caka ban thumi kini ki medicinal plants ya kita tahu ila persu bagi dia lek kita ong ba mentang lawat caka makale ki caka state ni ban pembun kini ki area ban thumi kini ki medicinal plants kata ka we ke pa kantor direktor kala memang ini hari kali jadi hari ke jelas ni kibun kini ke balong ke medical kini ki doktor local practitioners ke balong ke balong ke berat ke ba ada wai nama kini kitang tempat tapi ni kalau saya cikir ku ya ka jelas jadi pat direktor orang bang karbala ini ke ban pat khan ini ka chat kom sumar tambah kini ka ada bedik pak cucu dengan beti
long ba ka kroi ke ban visit ke lagi jaka kan ka chala jadi ke ban explore kan ka bala ban yarap lang makani hospital kum ka free health camp kum churu ke ban what ke ban explore kum no ban seni ka herbal college ni kata ru lai kan bagi kita ko kan ya sitam ban lokam tabaro kebun ni kai pat ki pa ni lang ban ya discuss bagi doktor kai ba kai positif pada kom tukam semacam ni lah panjang ba dekat bala ban alat pe ni gede jadi nang ni ka thai kham tam ki ni belum khalya kita ki mat ki ban ya kan doktor je kan ya ada